پمڑا درشارو کم مہرانی درود سربات شرفندہ مرچی میں پروگرام میں وسطی مراگش دومی بہریں وسطی مراگش تا مگو حیدر کے بی کہ آر پاکستان زور برتگیں طاقت تا جس کرتگا تو 6 سال ہوتی بندی جاگہانی تا داشتگا تو ٹارچر کرتگا گوڑا آئی اولی بار میں شنکر ترک سکے اولی بار نچار تا آئی علامہ بیچاری پرچکے میں مروچی کے درست دراغوں اولی بہرہ بندو کا اولی بار تا آئی باز گپ جا کہ قیدیاں چوڑا سزا دے بھی تیں قیدیانی عمر حوالی ہے کہ گرگے طریقہ کار کے جاسوسی مخبری بعد گپ بوتے بلے مرچیمبا دومی بار سر گپ کنا کیشی چی عبید جیل تہا آئی کیرا کیرا دستا اور چونے چونے سزا دے بوتگا اور آئی درائے گے واحدہ آئین رویہ چی بوتا بلے یا گپے شرپند میں شروع شک لوٹا کہ دنیا تم استرن طاقت ملک گوشن کے امریکہ زانک بیتے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے بل وحدی کہ امریکہ وتی گوانتانامو نیوی بیس کے اڈدا گوڑا آرہ وتی زمین سرنا بلکہ کیوبا ہا زمین زورتے اور رجیلاری حمود اڈدا ایشی کیوبا اڈے گئے ایشی یک مقصد ایشا کہ آگا امریکہ ہے تاکہ دی قید بنتے امریکہ زمین سر بنتے گوڑا امریکہ نام قید یعنی رائٹس ہم امریکہ کانسٹیٹیوشن امریکہ شکس کے آئین و قانون ہستے ادرس ایشانی سر امپلیمنٹ کنک بنتے ہیں پمش کا آئی شراوتی زمین سر نکو کہ امریکہ قانون یا کہ آئین امریکی شہری ہے کہ امریکی قیدی و امریکی مردمانہ کے رائٹس بنتے ہیں آئین سر اپلائی نہ کہ امریکہ تہاں نہیں بلے پاکستان ٹارچر سے لے کے ہستے اور پاکستان زمین سر آیا پاکستان جندے تھا آیا ہما جگہ کہ پاکستان قبضہ کرتے گا حمود آیا بلے پاکستان وتی قانون سر نہ ڈنے مردمانی سر امپلیمنٹ نہ کا گوڑا قیدی سر چوڑا کنتی پمش کا آئی ایشانہ چیرے رنگا برگو گارو بیگو اکنگا پہ مرچا کانسٹیٹیوشنلی ایشانہ آرگو آنی صورت کے دنیا پیش در گیا حترہ کہ میں بزا قانون ہستے فوج غیر قانونی کنگا نہیں بلے ٹارچر سیلانی تھا چونے سے آئیں کردگار بھی تھے ہمیں مردم کے ہستے ہیں شانہ شبرا چوڑے اذیت دیکھ بنتے اور مردمان کہ وحدی کہ میرا پتہ آئینہ کجا برا دور دیا شا ٹارچر کنگے دورانا مرتگی مردمانا اچھے نام دیا کیا کہ شہید بوتگا بلوچ اور بلوچ ہے رہا دا ایز کجام چمہ چارا اور چیچے رویہ بو گیا بیا چارا مروچی کے میگدان پوڈکاسٹ ہے دومی بہرہ گو حیدر کے بیا ایشی چی عبید دیگا چوشیں واقعہ بوتا کہ ٹارچر دورانا یا کہ 6 سالانی تاکہ تو وہ بوتگے کیا ہمیں اذیت کھانا نہیں تھا مرتا پتہ شاید مرتا ڈنڈا دوڑ دا تھا عندنا ما نعرفش چیزی یاد نہیں منی زمانہ کا ما نعرفش چیز نائش کو تھا کہ ٹارچر ازیت دورانے کی جو وفات ہوتا ہوا دور دا تھا من نائش کو تھا مامی نواز نامش کو تھا چونکہ یکی یلش داتا ڈنڈا پر ڈنڈا جشوتا جاتا کشتگش آئیش وسائی بوتگی امی کے میں گم باند بوتگا اسی بورتگا ما زانتا کہ بورتنا ہاں ما یحییٰ نام شہید یحییٰ فضل حیدری زاگا کسائیں بچہ کوئے چوکیے 22 سال گونڈگیا ایشی بورتگا رسول جانی بورتگا ازگر بورتگا تے شہید ازگر او دگیا کے انگا بورتگا تے زامرانی نیمانو یہ شاعری میں نام بھی ہے کو آئے بورتگا گوڑا ایشی کے بورتا گوڑا ما محسوس ہو کہ شاید ہے نا یلتا یلا دیگا بورتا تے گوڑا بورتا تے پتہ نیارتا تے بارے بارے مارتو میں انوسٹیگیشن ہے پر یک کی زیادہ دے پر چار ہونا با گوڑا ما کو شاید ایشی یلتا تو بلے مار 1.5 ماہ چی بعد عمودا مارا ایشان صبح سارا کے کسان تنکی پراٹے کی داتا کرو یا کروچی بڑے بڑے ما ایشان بہانا کرو مارا کسانی اخباری ٹوکوری بدے نان مانن ٹوکورا سارا یہ کر بولے روچی تیوگی انتخاب اخباری میں یاد ہے یک پوری پیجی چمے تو مانا نا بولے دیکھیں ایک بس کیا داتا کہ امی اخبار تو مانا کہ مایا جی ساری پلانی لاش کرتا ما سائل بوتا کہ اے مردم چاریں گریب کے بورتگان تیرا ایشان جاتے کے دور داتا ایکوشی 6 سال بندبوگ پتہ ہر روز لٹو کوٹ پتہ نفسیاتی ٹارچر پتہ گسے دوری اور پتہ تو انچن جاگے ہے کہ ادھر نہ ریاست دسترسی نہ دیکھ طاقت دسترسی نہ کسی تھی حالہ صحیح ہیں کہ تو کھجا ہے فیملی تا چین مطلب تانا یہ کسے بند بھی تھیں جیلے بند بھی تھیں کہ ملاقات رو کہ اس سزا شمبو گئے کیس شمبو گئے وات ہوں کہ منی مطلب عدالت پیشی رو گئے من کیس نوعیت چیئیں نو ایک انچے نفسیاتی ایک بوجھ ایک اثر ہی تھی سرا ہستے کہ تو گمشی گوار گو بندی خانہ زندگی گوڑا شما چی فیل کو شما تو محسوس کو کہ ماں در کائیں نراس گوشه ما محسوس نکو که ما در کنیم چون هواشی که
ما نعملش كده ابتكارتي ما زعلان قصتي اتشيكي واقع بتوع ما مزينا بتوع شهيد سوري فضائي زندق بك डॉक्टर दीनजा ने क्या ही वास्ता माँ बाप प्रोटेस्ट को तो क्या पचम दिए ने मैं कैसे तो वाई वास्ता प्रोटेस्ट को तो बता सड़क सड़क को रोड मोड बात को तो था आई माँ चार चीचू साले बंदे 2009 चेस कने बुतरा माँ 2006 दहा कैसे करे बुतरा से 4-5 साल थे जाकिर जाने के बाद बुतरा आई 2009 चेस कने बुतरा तो माँ 2006 दहा तकरीबन माँ करे बुतरा तो माँ इटी बा ये सच्ची चीज में जहन ना आता कि ये शोता बड़ो शोता وما هو شوتا كون شوتا كون شاني حسابنا पर्चा के नून अक्कस करेगा या तो जान दौड़ देगा ते या तो आकार बुगा बच्चा आते भाई यार ये कोई नीस तमेटे में के करे बुतला बल्कि दूर दराज अच्छी जागे कसी अलदाते की मां सही नहीं होतु बोले अच्छी की मां जाते की कस की गिरत गिरत गते की इच्छा पर्चा ये बाहर 2 हफ्ते के सारा हफ्ते के 2 हफ्ते के सारा या तो लाश ही तोड़ दत या तो मुर्गा पा या तो देखे जगह तोड़ दत बुढ़ा मैं जहना में हस्ता कि जल्दी से जल्दी मैं हूं बारी पे मारा बुझन दौर में तो क्यों जान छुट्टी पर से ताकि तो जिंदगी पता मस्तरी अजियत शी कि तो वती इलाका बंदे तो वतारा ये साडे को नकल के भी मनु शोता को चावती मुरको डेहा और दर मुल्क के जागे बंदू के मनोती देलो जहन आमूद जरेगी आमा इलाका ही आमूद मर्दमा आमूद मसिते आमूद मुल्लाई आमा तवारे आमा मोटरसाइकिल की आवाज़ें आमा गाड़ियां की आवाज़ें आमा चौक्कनी स्कूल आवाज़ें आमा घंटी के सब सर लगी आवाज़ें ही एक मास्तरी व ताज़ियती होता या कि हमारे चूंकि आई भी है हमा मुझे खुतबा वगैरह के असन देगेरा करती देगेरा सब सर नमाज के लिए ये सज्जन चीज के रस्ते आ मतलब शी इंक्लूड बोलती टार्चर करेंगे तो का माँ जहनी वाला माँ मनी जेल के रस्ते आर वक्त तैयार बूतो के या ख्वाहिश हमें बूतो के मारा जल्दी भेजा ना दौर बदियन जान छुट्टी पर चली हल्दी है गुंजाइश नहीं तो माँ शुरुआत में बूतो के मना देखिए जंगी तंजीमी ताल्लुक होने इससे शायद अगर मना मनी हल्दी की बूते मना माँ तो कोई हल्दा थे क्योंकि मैंने दाश्त की కూడా అంచు జాకిర్ జాను సియాసి మర్దే బుతా అంచు డాక్టర్ దింజాను సియాసి మర్దే ఆके अलग माच तो येलदा मतलब लेवल बन आनी मस्तेरे भले मना के दाश्त की को सो इट मींस के मना हो येलदा जहनी कैफियत आमिर रंग होते कि मानो हमें देगा बस मारा बुकुशी दौर बदा वो पता खुदकुशी है एवढी चीजें जागर दिला गुश्ता के भाई मां वो तरह बुकुश नहीं बल एवढी चीज हेच नहीं होता ना पंकाई कमरा है तुका ना शिष्य की चीजें ना जो चीजें के तो तरह कुछ बेकने चली अजियत है ना चादर चीजें के रबूता कि तो आजाद हो तुर्बत व पूरा एक तोशे के जहन्नमी चुना गर्मा हाँ 6 साल मजा की नहीं 6 साल तक गर्मी मौसम हुआ था सर्दियों हुआ था पता खसाने हाँ कमरा के शनि तोशे के हम बंद हों तो इशी इधर ना पंखा ही हंसते ना दिखे हीटर ही हंसते ना दिखे चुशे तो ना वो आवे सर ती जिस्मानी सर दुरहान चीज़ें सर असर कप हुए तो इफेक्टेड है ना अच्छा वाले अशी नो ये बंदी खाना नहीं था ये दौरान आ के फर्क था चुशे वाकया या चुशे अमली के आई तारा सख्त टार्चर करता ये चाहे दिगरी असर होता चाहे ताई सर न होता है दिगरी असर होता शो वाकई तो बयान करत कने विश करत कने विचारों का नहीं कर रहा इवा इशी मां अवली हमें कि कसानी बच्चों का नहीं घुमा एवढे वाक्य होते ना रहे पे म वाक्य के होता इश्य या किसी की तरह जहनी वाला मन जिंदा खासकर हम तो फिर कि दोबारा से जन जोड़ना के भाई यक्की तो बंद है दरामदी मर्दुमा तक जुबान सरपत नवा तो वहनी मतलब इसे कि हम जुबान उन्हें तक दोस्तों चीज चरा मुख्तलिफ तई लोगात का तई इलाकात का ओ अमा कसानी बंडली बचत किया बिचारा कि मुआने के टीम भी हो ले वाजी टीवी आने को मैं एवढे वाकई तो ई तो एक ही असली एक बलाई बहुत अजियती है मेरे समझ जिंदे वास्ते के जहनी वाला हमारा सकबाज अजियत तो बेशिया तो हमेशा केशा बारी बारी छूं को मर्दुमाना कसान कसानी बंडली मर्दुमाना बोर्ड के ब्याह हमारा प्लानी लोगा पेशदार है ना मतलब एक अच्छी बेबसी ही असता के ma yakkodo वाक्यांची मैंने कह रहा म्हणजे नाचता बिचारा केला फार मजबूर होतो मा समजत कुके मजबूर ahana bortegate ahana lati mardumani लोग पेशदार आहेत का मर्दमानी लोगाचे इसे पेशदार के पोस्ता मर्दमी घेतलं का तो आर्थिक तंदे बांधे मतलब ही चीज मना
بعض من ذهني ولا من سر اثر کو کہ انسان کی حد تک بے بسی ناقابل برداشت چیزی ابھی دیشے دیکھ شو واقع نا وہ تو باقی کچھ تو کوشار ما نموشی کہ نارملی چیزی بلے او دا میں دوستان کی اشترین خواہش بوتا کہ ما دارو وانی ہم بلے مارا شاکے کہ بکوشی میں جہان چوٹی آج شی عزیزی نہ ہوتا بلے ای کہ تو زندگی ہوتا ہی بابتا مطلب تی دیما تی مانو کرنے موچو ہوگا ای ماستر عزیزی جی کہ بھی سب دیگه یک جستی استش که امی دورانه که تو بند بوده که تها یکی وشه که گیشتر اما مردم که گرگ بوده که تا اینی ایج چیک کسا عمر اگان تو زان اندازه جات کرد کنه که اینی ایج چیک کسا اور گیشتر کجام پارٹی و کجام گلا کو تعلق دار بوده اور گیشتر آ دورانه بچه انی حالات بدل بوده انی مخبری ہر گیسے تاستے ہیں ہر علاقہ تاستے ہیں جنین واسطہ مخبری کرنے گئے مردین واسطہ مخبری کرنے گئے آٹھیں با مخبری چکم ہو اے بھی کسی بکور تیئے کہ تو شکے کہ دین شپورت گیسانی پیش دار گئے واسطہ مرچی آنے ضرورت پشنا کا پگائیں ڈننے مردوں آن برن تو پیش دار گئے بلے آ دورانا انچو مخبری نیستا گوڑا اما ریزن چی بوتا کہ گیشتر مردم گرگ بوتا گتا اما چه وجہ سے گرگ بوتے یا کسی آن حال داتے گتا ہے یا کہ وقت آئیں زانتے گا اچھون سرپت بوتے گتا کہ ایش مردم انوال ہیں بگران اولی جوستے اولی باہر رشے کہ ایجے سان کچھ مطلب کچھ ایجے زیادہ مردم بوتن گیشتر نوجوان بوتن obviously کہ آکے گرگ بوتن گیشتر نوجوان بوتن کسانی عمر بچہ بوتن تو بگوش کے رینجنگ فرام اب تاج دا سالہ بغیر تاکہ آن وڑم چو بوتا بلے مزنی ایجے مردم بوتا بڑے بڑے من دیستے کہ کچھ جگہ چھے کماشی مردم اچھی بوتا آرتگن تیشنو ایج مختلف بوتا بلے میجورٹی نوجوان آئی ہوتا نو وجہ کہنا گت چیزی کے ہوتا ما گپ کوتا انچکو مسائلی ذکر کو کہ ما آلوتا گپ کوتا مثال بنی کشاک کیا کہ چکی کمرہ ہوتا ما شیخ معلومات کوتا ایون منا آخری کمرہ چیئے کہ جستی کہنے کی ہوتا یا گپ پی جانے کی ہوتا موتی گپ آلوتا ذریعے شو رہا دیتا آہاں پتا واپس جواب بنا ما برا اچھی کسی کیوں گپ جتا آہنی گرہ کے مین ریزن ہوتا فون ہوتا موبائل فون بچہ موبائل فون آ کے تو کہ اچھی کی گپ پی جانے کسی حکومت آئی تو کسی ارا سیاسی گپ پی جانے گائے جتے جتے والا گپ پی جانے گائے یا کہ جنگی حالاتوں سر گپ پی جانے گائے ایون تب سے رہے ہوں کنے گائے یا کسی حکومتی رابطہ چیزی شاید کہ بوتا بازی مرسان بتائیں بلکہ بوتا چھو رابطہ ہے آتے یہ ہوگا فون ہونی سبب بوتا ہے وہ فون ہے تو ڈینائی کتنے کرے فون ریکارڈ فون ریکارڈ اچھی چیزی کہ آرہ تو ڈینائی کتنے کرے کہ نانا یہ ماننا مائی وڈ نہ گوشتا نا نوی بڑی مردوں میں کیس کلیئر ہے نا اپنشت کیسی کی بھئی تو ہے تائی میسیج ہے تائی فون ہے تائی ریکارڈ ہے شرس 99% مردم کے آرتے سکی کمی تعدادی مردم بوتے کہ آپریشن ان دورانا جو رینڈملی دستا کرتے ہو جیسے تم مندہ بڑے بڑے جو آپریشن کے بوتا مردم اچھی کی مردی نے دستی کے علاقہ ہے وڑا کاروائی چیزی کے علاقہ بوتا واقعی چیزی گورا مردی نے چروم باوار پتا گفتا آرتے ہیں لاکتے ٹیم میں داشتنا پتا گیا لیتے ہیں بلے اچھی کے گیشتر میجورٹی کے 99% چیلی کے وجہ بوتا کہ ادرو فون ذریعے گئے یا کہ جو کراچی پیدا کی بسا چیئر کی فون ذریعے چی کرے گوتا یا کہ گوادر کراس چیئر کی تا فون ذریعے چی کرے گوتا یا کہ لوگا چی کہ تیشا فون ذریعے کرے گوتا درست فون مطلب گیشتر میجورٹی فون ذریعے چی کرے گوتا فون مست سبب بوتا ہم کرے گے اور بعضی انچی مچین کوتا جست پرست کوتا نیمون گاپ کوتا آہاں ملکانی فوٹو تھی فون تو گئر کتا ماں منی پلانی فوٹو ہے یہ پلان جائے گی فوٹو ہے پلان جائے گی فوٹو ہے سج فون تو کماؤ تو ظاہر ہے اچھتا پر گرک پاس تا فون پر کلیئرلی آئی کلاپا شر ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے گاں گرا دالتا ہوں تو برا قبول بھی ہے ایویڈنس تو ڈینائی اوورال ادھر چیزیں چھ ابے انگتا یک جستی مکنی کہ تو ڈننا درخت یا کہ تو مطلب یہ سجن 6 سال بندی خانہ نہیں تھا تئی یہ میں بعد میں 6 سال جیلا تئی زندگی سرا یا کہ تئی دماغ سرا یا تی فیملی سرا چھ وڑیں اثرات دور دا اثرات تو اسی کے صحیح سال ہمارا چکے میں گرک بوتے ہوتا ہوں میں ڈلنا کے درد کوں تو بزا کہ منی واسطہ پدا 2016 26 نومبر دوبارہ شروع ہوتا ہے صحیح سال زندگی چیتی گار با صحیح سال ہے تو کا معاشی اول ہاں عمر مطلب سے کہ میں ایج وانچی ٹیم بھی ہے کہ منی ایٹی میں مطلب باس پلان کا منا لینگو سینٹر ہے وہاں گری اسکول کنے گئے شو آزاد ہوں ایک کیوشن
Domishi ke mani account zar rasta ya gappe mara kush biyal butu skule gappa che mane yadat e zarro khabisan doz tai zar ke banka mani account manata mane ATM card e guna o ya kruciat mar pen number e just ko to pen number kush mame usse just kanage ma chara de kar chicho zarra tanzime zarra pata nahi ke zarra te account pe da وما جو मतलब जो شيء مرة من آيات كنا ساري واقفية بيبي के ये वर्ड करने की और कहीं कार्ड मनी जीबा के पर्चे मनी जाती एटीएम कार्ड पेन नंबर मुझे मालूम है लाइट बैंक के मेरे अकाउंट वादी की मटरना दरात को मना मतलब 4-5 लाख रुपए में जमा को तो मटरना के दरात को बड़ा बैंक का मैं मालूम कि मनी अकाउंट से 2,000 रुपए में बाकी सज्जा ही वाजकारा कश्चित को बोलते था नु एशिया ऐड करने के बाद मन जिंदगी सर चाहिए असर का फाइनेंशियली असर एक का के मन अच्छी के सही साल के मैं वकालत कर रहा हूँ अगर सही साल कंटिन्यूसली मैं वकालत बहुत ही मैं आती बता के उती जागा जोड़ को तक उती चेंबरी जोड़ को तक एक शर्रे वकीली या के कम से कम या को वकीली जोड़ भी तो पचा आटी में मनी इब्तिदा मन जूनियर वकीली तो ई कैरियर से एक असर है तुम मिशी के माँ स्कूली प्लान को तो के लैंग्वेज सेंटर डेवलप करनी आहूं प्लान उछला तो ना वो खराब semmi min jende sur sange machine asta plan asta ahun darmiyan khatam hutta ho nagutto चार हमेशा क्या हमारा लैंग्वेज सेंटर के मैं इब्तिदा को तो कोशिश कला तो बड़े इलाके ही तो का कि जाने के बचतों आईने का तो शारे मुनासिबी फीस या शा छापा जा तो वनी करे के तो मास माह बाद शो छापा जा टीचर आना धमकी दा टीचर के तमरता एफसी कैंपा लट दा तम बिचार गाना और सेंटरों बंद करना है तो मान के एनवायरनमेंट के ऐसा इलाके ये वाला एक नुकसान है इसका ذهني كيفية مريء كاسته ما چون وقت وزات نخو कि मैंने ذهني कैफियत चीज जो खराब है बड़े मर्ची में महसूस नहीं कि मेरी ذهني कैफियत बहुत खराब होता और मैंने आकर जो उसको था तो प्लानिंग पर जकार मैं द्रोपा जा तो मैं गानों को ना तो भले नॉर्मल ना हो तो बाजी चीज बुतन के मर्ची में साथ पर भी के माँ आती में नॉर्मल ना हो तो अच्छी आबार कुता या अच्छी वाक्य जा मतलब इसे के मैंने दस्ता बुतगा एक नॉर्मली इंसान ये घूमा नवंती पता शुरू के में आपको वाप का पगमनी मसला बाज मसला वादी के मैदा यूरोपा के आपको 4-5 माह होती तरह के 4-5-6 माह बाद में को वादी इदा बर्तानिया के आपको बड़ा इदा मन बाजी मा चीक्षा कौन सलें जूरा का परचे के मां ना गुश के मशार मना आंगो तो शार नहीं परचे के तो चुशिंग जिक्र की कनगा तो जहन सर जरूर असर करता मानी जे मां से एक चीज महसूस को कि मैंने सर आसार एक हफ्ते के मां अरवा द हर दो शब से शब बाद हमें वाब गिंदी के मां याल बुतु को ऊपर दोबारा पैदा करने गिरेगा हर दो से शब बाद मैंने वाब की दुमी अरवा तक के या के दरवाजा बंद को जोर सर बंद को तो बड़ा मना मा यादत के मां गोड़े ते तो परचे के अरवा द एक यत्कं टार्चर एक तरीके युद्ध के दरवाजा जगता जंग जोर सर बंद को ते जोर सर पाच को ಈ ಚೀಸ್ ಮನ ಯಾद था भले अदरवाइज मर्ची मचारी के आ वाद के मनो बरत का तो मुझे जहन सर बाल जहनी वाला चीज में भी यार को था अर्ची के मनी में बिजनेस वर्क वजा कसी को डीलिंग एस्ता man biyal को तो के मैं कसी को डीलिंग को था या कोता को चीचो जरा की मत को था ये सज्जन चीज man biyal को तो उदे वो दरा हाल सॉरी ये आसार दरागाची बात तो 4 माह बाद दराते ना टन्ना मैं दरत को अक्टूबर नवंबर दरत अक्टूबर 2016 था या नवंबर 2016 में दरत को वो पदा जुलाई में चमल का से दरत को 2010 वो मतलब इसी अब ते शश हफ्त माह अष्टमा नु उदे कि तो दरागाची पद खैर मतलब शोन दरिश को जो स्तम तरंग तरंदा कनी बोले वादी कि तो दराते डन्ना गुड़ डन्ना ची पद ईशा आया कांटेक्ट को गुन तो राबिता को हमें फौजी ने मगा ये तो एक सर नजर इस दौर दाते का चुशी आओ मसला ما याकंदी yak में इलाके ही मर्द मेरा गोश्त गति कि आप मुलाजिम सरकारी मना में नगर गरीबी मर्द गुड़ा आया मना गोश्त के सर पिलानी है गोश्त के भी मर्च पदा वो थी कार शाम शुरू गुड़ा आई होती मनो मना हमदर्दी मचे इनको के इन मांग गोश्त के इन आग शिकार सारी हुआ ही ना होता नुच कुछ तो कारखाना तो रुचे लोग आए होती इलाज में इलाज बरे कराची रो बरे कोयटा रो ती इलाज करने का शिकार सारी इन्वॉल्वमेंट तुझ में काम का बेगुनाह ये रखता है जिंदगी खराब होता वो कुछ ठीक सारे के कारण है वो मैं कर चक्कर ही जा
شنو اشتهاو ما واتي كاري چکر جا ما واتي دماغ خراب من ضرورت چی کہ مانی کر چکر بجے او من چیا آنی کر چکر بجے یا کرتے یہ ترگو منی مرات کا دوم بھی رکھتا ما واتي ما چیمبر دی ما اشتاتا کا تو ہما وقت کہ ما پریکٹس کو تھا ایڈوکیٹر وڑا طور کو تھا ما اشتاتا تو موٹر سائیکل سر اشتاتا کا تو فون اگا پاتے ہیں کہ فون میں دستا بڑا آئی سی آئی والا ایک کیات کا موٹر سائیکل سر آپ کا پدا فوجے ایف سی دو گاڑی بھی آئی کا شکر ایک پاکا پاستا بڑا یاد مل کر اشتا یکی وشن کہ ما باز تنگی فیل کو کہ مردوں میں بیچاری کی شکر یہ بڑی مردوں کہ میں بلوچ وشن کہ محتل نہ کرنا کہ اسی سے کمپرومائز کو دیکھا درکتے سرٹیفکیٹ ہی مجانا ہاں دیکھا سرٹیفکیٹ مزہ نا کہ جذبات میں جندہ مزہ منامشی کے سندھی ہے بولے منامشی کے تو نوتی زندگی شرب ہوا دے تو وکیل لیے ہوتی وکالت بکانتی پریکٹس چون چلا گیا مو پریکٹس شرب چلا گیا ماں کا بلوٹ تھی تو بزان کہ ماں بلوٹ تھی طرح بجتی بکشتی چک میں دیگه جتا کا دور داتا کس سے چکت نکو کس سے چکت نکو نہ تی فیملی نہ سرکار نہ دیگه کہ بلے ہنگا ماترا موقع داتا تو شر مردمی شر وانندے مردمی نو احتیاط منگل شر ما احتیاط بلے بچارے میری وہ لچتا بولے منگل تو ماں مارچو نہ راو گی تو کلائنٹ یہ کارا ماں کم اجازت دے کہ مرا بڑا من دارت کو ماں چارے کے ای مردم کے استے ماں گا آمدہ بی بی مردم نہ نہیں نہ روز مطعام کو روز دومی روچا سین روچا وڑی نہ وڑیا بری دیگے مردم یہ تروا بری وقت پتہ ایشانی ایک طریقہ کار ہے کہ ماں ایشانی کو بار بار ملاقات کرنا پبلکلی ملاقات کرنا تاکہ بلوچانی ذہن تو کوئی چیز بھی کہ یہ مشین مردم گزا ہمیشہ یالا داتا کمپرومائز کرتا تھا کہ وقت موتشن دشمنی پاد بھی کمپرومائز ہوتا بڑا ہمیں دو ہی رنتا ایشان مانی گمر آپ تک ہوتا کہ کرنے کی کوشش کرتا تو تئی گوشے کے مطلب ہے کہ اگر تو او دو جو استم یک جیرش کنی کہ یک کسی کے اگر تو او دا بنش تینتے تو یک نارمل زندگی پتہ کرت کرت نہ کو یک کہ وہ ایشیں تھی 5000 بھی اور دومی ایشیں کہ تو ڈننا کے آتے ایش 4 ماہ انچ دراجی مدت نہیں تو تھنیسی تک تو شک وہ آبا گندی ہما چیز کائیں تے مطلب اسی اثر ہما اثرات استن طرح گوڑا تو ذہنی صورت و طرح چھو مطلب مینٹین کو یا ری آرگنائز کو اور اولی جو سمائے کے تو اگر عہدہ بنش تینے ڈنا درمے آتے نے تی زندگی چھو گوتگا عہدہ ما عہدہ نشت نہ ہوتا ہے یا کیوشن کے یہ ٹیم کے مان دارت کرتا ہوں اچھا تور سے سب کی بلائے ماحول ہے کہ ایچا کیستے ما ارکسار کی جوس کو آنگو کے نبا کریں ہوئے گا جن منا یاد ہے کہ مودا شار سنگتی استے جو آنے محترمی عزت مند سنگتی استے آئی گوڑا من گشتر کے تو پلا پولیٹیکل پارٹی ہے بیا جو آنے کا ایونے کار مارا چیما آئی ہوتی شرری ویلو شر سنگتی میں ماں مردم کے پاکستان سالمیت وقت سیاست تو ماں یہ ماہوار بولتے ہیں بڑا ایون باز جے کو نہ نباکن ایونے گا نو انگت سیدھا نبے ایونے گا اپنے مانا دیکھے کار نے کم از کم یہ سیاست باہر میں بڑا ماں محسوس کو کہ سخت بس طور سے خوف ماحول ہر جگہ میں مطلب شیندارا مدنی ہوتی جنڈی جتگا میں چینے دیوا چیش دیوار اس طرح پینٹ کو کرو وقت ایک اچھی مردمی کی آزادی واسطہ ذہنی اولها تیاری اور مطلب آئی سمجھتے کہ میری ملک غلام ہے جو نا ایچ مقام آئی رہے ہیچ تکلیف میں بھی ہمیں چیز وقت تکلیف دے ہمارے وہ کجا بھی ٹیم بھی اگر تو کم میں گپ جنے کی کوشش کو تو ہماری نظر آئے منا اشارہ ملکل اگر میں یاد ہے نمبر ہی ہوں داتے ہیں کہ نمبر مٹ مکا ہے کہ نمبر جوڑ کے مارا بدائی انچی چیزی کو تو مطلب اسی کی تو کہ اشتے آرو دن ماہنی ایزا رہتو کا یعنی انڈر کنٹرول آئے تو آنی ہاں پرچہ کہ آرو دوسری چیزیں تھی زانا نا دومی تھی کہ اسی کے ماں اتر چون پر ریکاور کو یا کیوں اسی کہ تو ہمیں چیزیں میس ہمیں ٹارچر سے جن طرح سختی واسطہ تیار کا منی خیال ہے کہ تو ہوگا تو سر پدے بلوچ چون ہم معصومی مسکین کو میں بعض جگہ ہما شر سنگت بتگا جیلے تو کہاں ہوتا ہے ای بعض شر مردمہ خدا والا مردمہ قرآن و وشان کا پجنا بلے ماں بلوچ کے سے وقت شیطانیو جاہلی کے نگا نا من در بیائی نمارا چلا و چار ماہرے مانا گونے کھارا کھارے اور بعض کا شوتا منظاری من جندے پر جائے کی سنگت شر بتگا یہ رائے بلے اگر تو ذہنی والا تیار ہے کہ منی ملک کے استے
غلامی منی زمین غلامی منی مردم غلاما منامی یوتی لوگ تہا ہوتی بازار و علاقہ تہا درآمدی اتکا کہ آیچ تعلق نے گومنا گومنی سرزمین اتکا منا دا بستگی منا لیٹرینی تو کا بستگی منی نا پما ماس کلی نا پما گوار کلی نا پما جنینو چوک کلی درسنا زاپسیت کا ہنچی چیز کا کہ مطلب تو اگر ڈننا ہوتی تو یہ کشتے گا یہ چیز طرح وقت تیار کرنا سکتے ہیں زندگی یہ سگ کے گھوما ماں بڑا ڈننا کہ ہوتی درد کو منی ذہن ہمیں چیزیں ہو سکتا تیار ہے کہ منی سر ظلم بوتا منی سر ظلم بوتا ماں کا چیزی کوتا گا ہم منا ایشانی حق نہیں اس تک کہ منی کو میں یوڑے بکوتے نہیں پچا درآمد وادی کی ماں محسوس کی منی سر ظلم بوتا پر منی اسے ریکور کرنا کیا دیکھے مسئلہ ہے آگا ماں مچھے بکوتے کہ ماں مطلب سزائے گناہگاری سزائے میں وارتا ہے کنچی سزائے کہ منی جندے قانون من داتا گڑا منی ذہن سر بلکہ منی واسطہ اذیت ناک بیشتر ہوتا منا کمک کی نرست گا یا منا ڈاکٹری ضرورت کب تک کہ ریکور بھوگتے بلے ہمیں سوچا منی جندہ را ریکور کرنے کا کم کمک کو اور پتہ ہوں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کریں کہ پاکستان بعض رندہ ہوتی پالیسی بدل کرتے گا نا یا ہمارا شمع دورنا کہ 2013 ایک دوران یہ کہ شہید غلام محمد عزیز تھا آئین برتن تے شارٹ ٹرم پالیسی مثلا پرسنل یہ کہ زور برتے پتہ لانگ ٹرم پالیسی کہ لاتین برتے چیزیں وحدے واسطہ دور دا برتے سے چار بعد پدار شہیدی کو دور دا پدا ایک دوریات کہ دیر دیر داشتی 2 سالہ 6 سالہ چک شمر رہوں 6 سالہ تک داشتی تنتی پدا یا لیدا تک نی شمع دوران چوشی مردم ہستت کہ بعد مردم گارا نحال نیست ذاکر مجید فرض کہ میں غیاث الدین پنجگورے گی من خیالہ 2008 تک زمانہ کا برتگی یا کدی مطلب ابداج 10 سالہ چھ گیشتر تھے ہمارا دور نچ برتے بولے یک کو دوران مردم کے درخت آئیں گو کہ ما دیستا ہستے نا انچوش کے بعضیں شبیری حوالے ہوں بعضیں کنفیوژن ہے کہ گپا جائیں کیا گپا جائیں نو تو کہ وہ بندتے تئی دوران چوشی مردم ہستت کہ 10 سالہ 12 سالہ ہمود بندتا ہوں بند بوتا ہے نمانی ٹیم کے ماشو تو چوشی مردم نیستا یک کی مدیستا کہ یہ یازدہ ماہا آبی یلداتی پدا تقریباً آگیا 2 سالی پورا کو یک سالی ابداج دمائی پوری کو آمو یلداتی بلے میکسیمم کے یک مردمی کے چمانا بازوں داشتے گا تھی آپ 5 سالہ تک داشتے آج میں کہ مان شدہ کہ تو آئی ہے ملکی 5-6 ماہ گتے گا تھے اور ماں تو 6 سال بازی تھا آنگا بندہ اور مری در آگے 2 سال بعد مطلب اسی کہ آئی ہے 5 سالی پورا کو تو آرہ نوت درش کو اسی چی ابے تشی کو ہنے مردم خس بند نیستا ہوگا آج آگا تمام بند تھا یہ جگہ بچے علاقہ ایشان وہ دائرہ نہیں جگہ نہیں فرض کہ پنجگور تربت نوش کی ایشان ٹارچر سیل بھی جدا جدا ہیں اما کہ زیادہ تر ہیں کہ مجرم ہے کہ مجرمش کے سرپد ہوتی چما گڑا آنا دیگا اذیت ناکیں ٹارچر سیلانی تبرا چوشیں سلسلہ ہستت کہ یک قیدی ہے یا کہ آئیں کہ بزور برتا ہوتی کر بند کرتا آرہ شاید کھیچا شاید ڈسٹرکٹ ڈن دیگری دستا بدیاں یا مردمی کی آرتکی عمودا کی چه بیو دگه نمیگه برانتی ما چو یک مردمی نامی استتی منکل مندیگا رازکا رزاکا کسی مند ردیگا منکل گنه بودگا که مند ردیگا جلدیگا نام ویار کو شامش سخت باز تیری کی وار دی ಅವರುಚ ಕೆ ಆರ್ತಗತಿ ಆಯ್ಯ ಮನಕಲ ಕೋಶಿಶ್ ಕೊತಗ ಕೆ ಇರುಚ ಕೆ ಆರ್ತಗತಿ ಇಶಿಯೆ ಜನ ಜಿಂದೆ ಛಾದೆರ ಆಯ ಶಲ್ವಾರೆ ಆಂಜಗೆ ಗುಮ ಕೋಶಿಶ್ ಕೊತಗ ಉತಿ ದ್ರಂಜಗೆ ಜಾಗ ವನಿಸ್ತ ಮನಸನ ವಲ್ಲವಲಂ ಚೂ ಆಯಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕೊತಗ می دروازه کی مچینا کوتا تے یا کہ انچو علامتی چیزی کو شی چیزی کوتا تے پر اشارہ داری کو ہمیں روچا چی اشارہ داری کو بورتی منکل روچی مرچیا گار نام بیا کو رزاق رازق اچھی نامی بلے مچو من یاد مندے گا ابے دیشے چوشی مردمی کی کیچے بھی داری بکن تگے جا کے بھی من یاد نہیں منکل چوشی چیزی نہ ہوتا یہ پتہ آئی سائی کنٹرول دیگا مردما ایم آئی کنٹرول دیگا مردما یا کہ ایچوں باہر کنا ایشاں ای باہر وہاں کے طریقہ ما نظاری بلے ماں کے وادی دارت کو ماں ایسا ہی ہے کہیں پر باندھو تو ماں وادی کی دارت کو گوڑا یک دو مردمنی چارگات نا یک دو مردمنی چارگات کا ان لوگا گوڑا آئی منگو کہ آبی بند یا کنچی مرد کیت کہ بند بوتا گا بات بند بوتا گا مطلع سے ماہ یا کہ سے روچا چیزی سے روچا ہونا بلکہ سے ماہ 4 ماہ بند بوتا گا
Aigo ma band butugo anchi kamera ke anchi jaga butugo kya hani sar pach butta ma ches butugo dumni kamera mardum a kappe mardum ke asya ai sargi chu western toilet style ne ke sargi pache Çatış paçama burzo. keben ऐसा हो ma anchi kamera band butugo kya hani sar pach butta pada mara kashiti ki bare bare danna football parmati 망고로 또 진쇼 자기 우뜨기 또 polisi custody utık şuma çampaç utık men çampanda utık numa mesus ko e emalji takriban sine utık और आइए मैंने कि माँ माँ बीएनडार ने का हमारे हमारे इलाका बंद उतरो और माँ मैं सुको वो तकरीबन एमआई के पे आयशा ही करना उतरो मैं एक तकती आम जाके माम बंद तो तकती भी वटनी nu akkazana shan wato juda marduman chesta ya to chun dai ke kar mazani bale definitely mardum definitely agency मतलब ये दोनों एजेंसी ने करा अरे वती मर्दम कारमा यूं इसको तके वती जिंदे मर्दम के चूक डंडा डिते स्क्वाड मर्दम आन एज ए कैदी काराम भाई के बी कर बंद को तई संगतें को तो गप जे फरक लट तो न मानने टार्चर सेल तो न मानने तो गप न मानने आ एज ए संगति भी कार्डा यूज कन तो के वतर बज कन के मां भी जिस कने भी तो पता न जाने क्या है ज़ारे तेरे बुर्त के शाई ये चित्ते चम बस्तगार चूकू कार पर मैं लट दे ना कोड़ा इवड़े तरीके कार अच्छी गप्पे कश्य के कोशिश भी diciamo ti mardono arta ma zata che paggiarta con dose mardono arta o dash mashte sere mardono dose dove arta o sarta jinde mardono आ आते थे ना कसी के जो बंद देना को तो कहते कि मां महसूस भी करने की गप्पी चीजें कशा का बोले बुद्ध का कि आ हाँ जाने मागी मार तुम बुद्ध का या क्या मिशन मार तुम बुद्ध का शनि गप्पी ना करते कि हमें खाते कि आते थे बंदी को तो था मुमकिन के अच्छी मर्दमी कशा बंदी को तो क्या हनी गप्पी चीजें जाने की कोशिश होता बड़े अच्छी चीज मां आज मन ज़हन में थे कि ये वाली चीजें हम वो गए उधर ما अच्छा कि خير मैं कमरा नहीं यार तो कहते बंदी ना तो कि मार उसी की شو ما कमरा كير برجع أنا كي جوس قشت أنشو personally أيقو كي مردم نامي كي ما دون نام أنا قري بلي أما مردم دتسكواد مردم يبانشكوري جانا بو تنظیم جواب بلے آگشی کے آرا آرتی کو میں کرا ماں موئی گپ کرتا پر دیکھا کہ دی یہ بنا گشتا کہ ٹارچے سے لگتا کہ ایش پلانی گوش مطلب گپ کرنے کی نہیں نو یک جستے ماں ایر کنا پتا تیم درائے کے گپ کنا گوڑا 6 سال تا تو بند بوتے گئے 6 سال تا طرح کے انویسٹیگیشن افیسر ہی ہستے ہیں کہتے ہیں طرح سے رکھیں انویسٹیگیٹ کا کیس تی بزا ہمارا گونے ایم آئی ہیں چاہے آئی صحیح ہرکسیں ہمارے انچارج کے ہستے ہیں نو ایش کدی کدی چوشم بیت کے ای مردوں میں جندے سرکاری صورت ٹرانسفر بھی آ بدل بھی مطلب دیکھے ڈسٹرک کے رائے دیاں ایک دیکھے فیلڈ کے رائے دیاں گوڑا دومی مردوں میں آئی جاگا کہتے ہیں گوڑا یہ چیزیں نہیں سر پتہ اثر کپی چوش بوت بھی کہ تمہا کیس اثر کپی کہ کیس آئی سخت بوتا پر نرم بوتا یا کہ ادا جنگی بوتا پر ایشی دومی آتا بدل کرتا یلا داتا مانی چند خیر ایوا اما مطلب زیادہ کوشش کریں کیا اما ڈپارٹمنٹ کے مردوں میں بھی اچھی چیزیں بلے اچھی کہ میں محسوس ہوتا کہ واقعی چھ چیزیں ہوتا اما انویسٹیگیشن آفیسر کے استر ہمیں مارتا کہ ما ذکر کرنے کی شروع ای تک ما غلط کوئی آمودا بلے اشین ساروک چینج ہوتا من جو محسوس ہوتا پرچہ کی بڑے بڑے یاد کرنا یک چکر ایتی روچات کے دیکھ مارتا کہ پیشہ دیگری ہوتا کہ ಈ ರುಚಕ್ಕೆ ಐದೇ ರುಚ ಆಗ್ತಿಗ ಕಸಾನಿ ಐತೆ ಮಜನೆ ಐದೇ ರುಚ ಆಗ್ತಿಗ ಕೂಡ ಮಾ ऑफर ही दाती उन जिंदा मैंने उसी के 2000 मतलब 5-10 के पर्वत के का बाजे मारने को सरेंडर को मैंने उसी तो सरेंडर कने मातरदार कना तरा वो सालियो नेम बुता mango के माओ जंग मांगे ना को मा तंजीम मार दूंगी ना माओ उसी मसला है नहीं और तो परेशान मगू कि तो एक ताना है बाज मार दो चार तक हस्ते मुझे कहा सरेंडर करना तो मांगू बोले मां के तो पंगे चेस ना कुता म तंजीमी ना तो म सियासी शायद तो मच्छी का ही मुझे सरेंडर करके म सरेंडर को तो उसी दाम को तय के रामी ऑफर अस्ति तारा कार में तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस गूंगू मटेरियल करना गोड़ा मांगू मां shi afford को लेकिन शमा मन एक चीज कने मन दार कने म डनरी स्टेटमेंट दे कि मर्ची ये बाद मना आजादी पसंद सियासत में पार में पच को मैंने तालुक सियासत है नाना चूना भी तो सरेंडर पर रंदा बटाना दार तो इश्क तक कि 2005 दा सी के पा
باز بلوچ سرندر کو تو بلا تو پنگی شاید بود نو امی مرد که بدل ایشی کم رویه نرمتره ایشی رویه نرمتره ایشی یک بچه که استا داری کو غریب زندگی کو آزینه گئے ڈرنا نام غریب جوان میں ایشیارا برتے یک شپی پدا ایشیارا آرتے رمضان من کلا بولا وشی کے مگو ترچی گشتگی وشی مانا برتگی گشتگی کے تائی کیسو بستگی افسرا چو بنائیں تا کہ مانترا مطلب تو تائی کوشگی کے اسی طرح بکوشی دور بلے بلے مانترا انگا ایک موقع دیا گروٹی پدا تو تی گپ مام جنگ مانگوشتا منی وڑے 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 جنگ بوتا بکار جاک بوتا آپریشن بوتا ما تاچاگا بوتو منگر بوتا ناما تو پنگی بوتا ناما کسی تو پنگی دستا دستا ناما چون چیزی بوتا من سوگندو شای کارے کو تو گشتگی کے من دین کشی کے تو واقعی ہمیں اور کو تو گشتگی راست بلے آپ وستگی نہ تے کی ساک کرا ایشی غریب ترزت ناکوزت تقریبا زن کو بوتو کو پارٹی مارٹی تنظیم منظیم اور ای یالدات ہیں ما دا چی محسوس کو کہ اگر افسر مختلف بھی بلکہ یک کی وستگی پالیسی فولو مکن تو ہوتی ہے سب نارمتر بھی یا تو سختر بھی ادروائز انویسٹیگیشن افسرانی ما صاحب پر دیا تھا کو واقعی کیسا بدل کرائے نہ کرنا بلے اما کے مین مردمی افسر انچارج ہیں اسی خبر میں میجر بھی ہے چیزیں بھی آج یہ تو کامی میں دیستا کہ ایک دمی مرد کا مدار ہوتے ہیں سارے آج دیر چاہتا گا کہ جینی میں دستے میں اللہ تبر دو ساجی نیت کرتا چیزیں ہمیں یو یہ پک تو وش مبین چوش کوتا کہ ایک مردمی آنچو درہتر ڈننا آنچو آر ہچ کار نہیں سے ترنگ تک مو پولیٹیکل مردمی تو ایک علمی مردمی ایک وڑی نہ وڑی انوال بوتے کہ بلوچ کازت ہے بلوچ کارانی تھا آنچی مردمی ہے کہ اچ گون نہ بوتے اس چیز بلے آرہ کے یالش داتا گا تو گوڑ پدا آرہ ہر رو ہاتھ فورس اس کو کہ تو بے سرنڈر کرنا نوش من چون سرنڈر کنی ما اگر سرنڈر پہ کنی بان تنظیم والا واگو شک میں مردم نہیں نا کہ ماہن مردم نہ ہونا کیا نہیں سر نو ایشان خیر تیوں خانہ پوری دورنا آدورنا اچھی چیزی کو گوڑا ترا کے یالا دائے گا روچا یا شپا ای قصہ کمو پکا کہ ترا تو چی کنگائے تے ترا زورتش کے بیا تر بران تر ہمودا حالش دا کہ ترا یالا دے گا برگائیں یا کشگا برگائیں یا ہمیں آخری روچے گپاں پکا کہ تو یالا چون بوتے اور ترا نصیحتو پنتش چی کوئے ترا وارننگش چی دا آو منا بڑا ایک روچیا شاپیا گوا میں سے پائی میں آتا ہوں بورتش تقریبا میجری ہے منا صاحب کنا ترا بڑا ماو ماگو بود کا دگے انویسٹیگیشن ہے بڑا منا بورتش ہم مرد کا ہونا گوشی کے یار تو کیستے تعلیم یافتہ مردمی ہے تائی سزائے وجہ ہوں ہمیشہ اگر طرح کسی یالک دے دیں یالدے گا وجہ میں بھی کہ تو تعلیم یافتہ یہ تو وانندے مردمی ہے طرح کی سزا کی زندگی باز آئے ہوتا او اگیش طرح میں سے بھی کہاں تو شاری وانندے مردمی ہے تو ضائع بھی بلے اگر کسی طرح یال مدا ہوں ہمیں وجہ یال نہ تھا کہ تو وانندے مردمی ڈانا رہے بات تو ریاستے پلا کو گپ کریں نو ماں وہ شی کے تو پنگی دستانے کو تا ما مردمی نہ جتا ما شی چیزی ہونا کو تو ما شاری ذمہ داری مردمی ہو اسی نام تو مردم جوڑ کو تا تو مردمان گوشتا کہ یہ کارے وڑے تو مردم تیار کرتے گپا چی معلوم تیار ہوتا بلے اے مردمان کے شمارا پرماتا شمارا اور سیکارن تا شہیدین کریمنی نام گے آئیے آڈرنا شتا سور سان کتا دنی ملکائیں شیشرت کنگا شماوادا شما زندگی ضائع بعض دیگرانی انچو نام گے پلانی شیشرت کنگا پلانی شیشرت کنگا تائی زندگی ضائع اور ڈننا انو تو ترما مگر آپ دی ڈننا ترقی بھی تو بتے روڈ تو لگیستے کم پرائم روڈ بنتا چیز ہوتا یہ ہوتا بعد گپ مپ دیا تو چیز گوشے مانگو منا یلده منا وایچ تعالو کنی منا خاری تعالو کی بشین خاصی نبوتا و منا توبه نسوه ما یوری چیز نکن ریاست کلابا گپ نکن گوشی که برو در نماز گر مانگو واشرو می برو در نماز گر ما در نماز وغیره گیر تو آت کن گوشی که تو آندی گوتی دیم چاره مانگو هاو اس طرح چی فرق تو محسوس کن مانگو مان گنده گو که بتا پجے نہیں آرگا پوٹ پیشا کم میں اسپیڈ بوتے گو پورے یہ اسپیڈ ہماری پوٹ گوشی تو ہوتی جوانی ضائع کونا قرآن شریفی آرتے ایشی سر دستایر کام قرآن بندر دستایر گوشی نانا پاچی کن دستایر
Kurang şerifin paçı ku ayetin sadasti. Soğun var ki to maçı badre astık. Rapa. Ma soğun var ki ma maçı badre astık rapa gap nakan. Gushi ke bicha to mana agar addi और addi खुदा हर अद्दात न करे मगो हाउ खुदा और अद्दी की चीजें ने म मच्छी बात मन कार जिंदगी जाए तो मरे जिंदगी शेमे जिंदगी को जिंदगी आगा मन मौका बेदे गुशी बस बहुत राफ्ते बन गया तो गुड़ा मा पर से पाई आओ वमुद कमरा तो पर चेन को एक जोड़ा ही बंदे के गोद दाते हम पेशे को जीली गोद कैसे स्याय न तो का आज की मैंने शाट वरा आज जो चे पर में होता काले पर में होता वास्तु के जो टी शर्ट नमूने होते को तांके शलवार होता पंजाबी जिंदे बड़े स्याय गोद होते बोले जीले गोद कैसे तो स्याय होते बड़े मैंने गोदाना दगे बलूची शलवार कमीज था कि बना ठहर रहा था और हमेशा मैंने दादा किशन वरा को मर्ची बाती गोद हमेशा ओ जोड़े शो के चावट मत के लिए गरीबी असत का हमारे हम जाता और मैं हमेशा ने उसी कर रहा था मामिश कर रहा था तारा के टीम से पादा अब तक ये बात कर मैं यार अब तक ये बात मैंने याद चुन आते मैंने बहुत कहीं पा एफसी कहीं पा इलाके काउंसलर ही गरीबी आते आई इमने जिन माजो ओ मर्ची बात सरकार ने उन्हीं कारा ओ बना पता मिशन हवाला है मुझे बिरासी रूटा था आई बना हनी हवाला मुझे कैंप पे था लुटारन तक थे हाँ एफसी कहीं पे तो ऊपर पूरा इलाके काउंसलर है दस्खत मस्कत था को मना जमानत को मैंने याद था और मैंने याद है जो मैं ये रुचि है को जोहर ने माजा बात बोला इस हमें रुचा रश मालूक नहीं बात तैयो एक चीज़ कम मुझे था है कि तरह फिर सर हाल इदाता की तरह याद दिया ना बाजी नर बुजुर्ग तक होता नादान का होते कि हमारे कोशे का बरगा याद दे का बरगा मा स्पॉट इस तरह होता कोर ये था जागी ये था कि बस पे था चम्मा बंद कर प्रो दी में इस तरह से ना बाजी ahora haces que esté वश्त्र याल दे कि तो मालूम नहीं कि तेरे जाए तेरे याल दे अचानक तेरे याल दे ती वशी बाज मना अब तक ये सारी याल दे कि तेरे याल दे मजाक नहीं इससे याल दे आओ पता मैं एक्साइटमेंट खत्म होते हुए आप देखे एक इंतजार है और देखो कैफियत है मूवमेंट है नहीं आप वत्तर टार्चर करना ना कि तो चुम बुआज ने अब तक कदी गल दे पता है नहीं गप्प जा बावर करने की गप्प वाले कि चीज कुछ हम चीज करना आवर तो और बाजी ने बुर्तक मात्र याल देगा बरम बोले जाता है तो पता उधर हाँ ये बड़ा बुता कमीशन वो इसको तो कमीशन सर से तो के फिर किस्सा बाद से साल बला ही मुद्दत थी बोले तो के गेसा होते गेसा फैमिली था मर्दों तो गेसा मतलब बूते गुड़ा इंच से संच के सारी मंगो के गर्म सर्द वरग वस्पा पेशाब दुराती है रूटीन सर नबूता गुड़ा गेसा के तो होते गुड़ा ती वाब ती वरग ती मर्दमन बिहेवियर मर्दमान गप जनग ये छोन था ये नॉर्मल था मनी वाब नॉर्मल नहीं है कि बच्चे में वाब ना खप तुमा में kamarnem da loga ce ke era man gusta ke man guli wabi ay arta ka bazar ce man guli dati man guli wa bro wab kapto ma wab na kapto te ki shak roch ma aga ma wab ne bro ma guli ke wa wab kapto warak mara guzare warak normally warak ta pacha uda ma se sala ya to lobio warta to dar warta na de shu warak na no padamani dantan ke este सज्जा बोरे तक रखेगा था बच्चे के उधर तरह पेस्ट निस्ते मा तबलीगी मा मुल्लाई मुसवा के दिन ना करेंगे मैं लट्टू की क्या आता है मशीन लगा तो एकदम तन साफ ना काम दंतान खराब होता मनी चम्मनी मशीन के अस्ते नंबर के अस्ते आशोता का मोच मतलब मोबाइल नो के मोबाइल का माची स्मार्टफोन का मनी बड़ी स्मार्टफोन नहीं इससे साल तो स्मार्टफोन का तो मा मतलब मा नदीस्ता नंबर नदीस्ता इशारी चम्मा नंबर बड़ी बाज नहीं मस्त करने को चश्मा मश्मा मैंने जरूरत था मतलब तेव की चीज शुरुआत है कि माँ रास्ते का तो अगली रोचा है दुनिया से मेरी रोचा मैंने वो सही चीज नॉर्मल दोस्त द्रो मुख्तलिफ पता चीज भले मर्दों में पजारता ये दिलचस्पी चाहिए मर्दों में दोस्त तो इसे पजाकार तो आ यार पजार के हमको हाउ दोस्तों पजाकर माँ पागल खाना ना तो भले गुंडो के अस्ता से साले तुका लाते गुंडो मजम भी यानी शक्ल माटबा मामा को पजने आता तो बाकी में द्रो पज जाता तो मनी वस्तु तो चीज नॉर्मल था तो नामी वारक वाब सिस्टम के अस्ता था एक कम के जो मुख्तलिफ पता कि मैंने वाब ने बाकी द्रो नॉर्मल no bazi mardum butta kya na gesh torture ke butta daratan danna ani gappon time sar na butta to ek josti annu korta 5 minute baad tar jawab deta zehne ta par click na butta chu
یا یہ بڑے بگندے مردوں ہمیں چیزیں چاہ رہا تھا نہیں تردست یہ چیز بودتگا یہ چیز بودکن دوم یہ چیز بودکن کہ بعضی مردم کے بودتگا اگر جدا جدا انوالو ہم بودتگا آہاں مطلب ذہنی حوالہ آوڑی چیزیں وستا بودکن ممکن تیار لگتا کہ بھئی منی سر ایک مسئلہ چیزی کے من یہ بڑا بہادر نہ بودتگا بولے ذہنی حوالہ کا میں تیار بودتگا کہ ممکن یہ چیزیں منی سر ابھی پرچہ کہ ہر خاص وہاں کے چسکم با خاص وامت کو ماہوں گون ان کو علمہ پچھا منی آزادی پس سیاست کو تعالیٰ کی بینے میں بارے سنگت آوار جنک بوتا پوشک بوتا دور دیکھ بوتا نو آدھی کی ذہنی حوالہ کاموں کی تیار پہ بڑا تو ذہنہ ہوتی داشت یعنی ایک شرلی سنگتی میں نے یاد ہے یہ میں نے مدام گوشتا ہے کہ تو گردی کشن چیزی کے کپے وہ طرح ذہنی حوالہ بیدار پچھا تو کوئے انچی ٹلو کی اوشتا تھا کہ کام میں سیلیکٹ بوتے تو پڑا بچے بوتکاں کے تو ٹارچر سیلیکٹ ہوتے تر لاٹ کوٹی ہو تو درد کے تو عام زندگی واضح نہ کرے گا تو طرح سنبھالے تو طرح سنبھالے وہ ڈرنا درکار ہے تو نارملی زندگی واضح میں کوشش ہمیشہ کہ ہمارا جان خوشی ارچی کا وہ ہے بلے کہ ہمارا درد کا کم از کم مردم پدا نارملی زندگی واضح بھی بڑے ماوتر کا مو سنبھالے تھا بعض اچھی مردم بودتگان کہ انسان ازارے برداشت نہ کریں چیزیں کہ تو آئیے کسان کی چکی اچھے تانکولی کمرے تو کو دور دی نہ یہ کسو عزیز دی نہ یہ پار بستا یہ چام بستا نہ دس واحد دے تک 10 پوشتا بستا نہ پاتو دستانی پچ کنے بلے چام مائی عمر چی زندگی ہمیں جاگائیں بستا نہ کیستے نارملی انسان کیستے برداشت نہ کریں چیزیں ذہنی حوالہ گانو دو کس شہید رسول جان کیستا گانو کوتگا شہید رسول جان کے جاتے دور دا آئی دماغ خراب ہوتا یہ لوس کو تگا بیچار میں پرچہ کہ میں نے یاد ہے ہمیں ماں کے جیلہ کے بندہ تھا پوچھتا مدام ٹیکٹر اچھی چیزیں مزدوری نہیں آواز تھا بولا شہید رسول جان غریبا مدام ہمیں کو کہ تو شما صحیح ہے میں اس سے اجتماعی کابرے جوڑ کر کہاں پوچھتا آئی اصلا میں گب جانا اور ماں کو نا چھون ہے یہ رنگی چیز ماں سو جی ظاہر نارملی کہ کیمپ بھی کیمپا انسان جن نہ رہتے کہ انسان آزر بکن کمرے بند کر دے جیلی بند کر دے مردم یہ مردم کرا تو یہ رنگی چیز محسوس بلے شی ہمیں چیز سوچتا تھا کنڈلی بچت کیا شی دماغ خراب ہوتا یہ گانوں کا آخری ٹیم بکیشن جات آٹی باہوں گانوں کا دیکھے کماشی مردی آرتی لگتے مجھے بعد آپ بھی بزر گانوں ہوئی ہے سسٹم بھی ضرور آئی چوک موکوتا سوچتا گوار ماس ہمیں چیز کا سوچتا دماغ لوز کو تھا بلائی کہ ساری چیز آتا ذہنی حوالہ کی بھی میں نے سارے واقعہ کہ شارپ ہوتا ڈالنا ہوگا شارپ شما ہمیں دوران ایک شو بند تھے چونا ہر ایک جدا جدا کمرہ ہیں تب یہ کہ نفسیاتی منتصب ہمیں گپائیں کہ نفسیاتی ٹارچر کرنے دیکھیے فزیکلی کہ جسمانی صورت طرح تشدد کرتے ہیں وہ دا مستر تشدد چیئے تھا کہ نہ صرف طرح داتا کرتے ہیں بلکہ این دگرانا کہ دائق بوتے کرتے ہیں طریق ہمیں سے ذہانی جندن کا مگوشت کرنے کہ پلا مردمارا چونے سے زاجدہ تا چی ریپا چی ہٹ کر یہ دیگر گوشگاؤں ناکون کشتا تھا شاہی بیت اللہ ماسٹر بیت اللہ کے استے دادنے شہید ناکونی کشتا تھا آئی من کے ذکر کو تو کہ خیر من پیشی ہونا راشتے کہتا کیا دیکھے کم رہی ہے پلے منا گوشتا تھی کہ منی ناکونی کشتا دو ناکون بستے دو ناکونی منی کشتا مستر سزا کے استے یا کہ دو بچے کم گوشتا کہ ہمارا انجیکشن ہی جتا بلے مستر اچھی کہ ماں زبان ہوا تاما مردمونی عشق تو کہا ناکونی کشتا سخت سزا دیکھے کسانے بچے لوگ کی استا یہ کو کینچی سرمنی پادے پوستی چتا ونڈے بچ کیا لگتے روچے بعد لگتے روچے کہ ایک دو ماہ بعد گیا لیتا بلے کچھ دن کہ کینچی گون کیتے گی تھی منی پادے پوستی کینچی سر چتا اسی چی ابے دیکھے چھو سخت سزا من ناوش کو تو کسی منی کو چھو سخت سزا ناوی تو کہ پرچا منظر واجہ اچھی ہے بلے ممکنی منی کلاپو چون چیزی ناوی تا میں اس پر پوٹنے کو نیادہ من گیتے گا بلے عام بدکا آنے کلاپا گیشتر پروپیکنڈا ہوتا ہے یا کہ گیشتر ثبوتی چیزیں ثبوت میں کچھ نہ کہ یا کہ شک گیشتر آنے سر ہوتا بڑا آنا میں اوڑے سے زیادہ آتا رہتا یا کہ بس کہ تمہارا انجیکشن ہی دیتا اور شہید بیت اللہ ماسٹر بیت اللہ وہ کوئی ناکو نہیں کشتا وہ ہمیں گونڈل نام مبیال کو ہمیں کیچے گا یہ گم پاک میں گراز سر پادے پوسٹ چکا مطلب زندہ سے لے جانے گے پادے پوسٹ چنب ہمیشن ہو جی محنت وارا کے بھی صاحب تھے تو یہ کہ بعد محنت کے تو وحدہ تو ہوتی ہمیں دورانی ہے کہ سہانا گشتاں
تو تی لک لک منت ما سلامت پڑھتے کہ شما من موقع منی دل پاش آرگو تو بوتو کہ مشن نوشتہ بکنی تاکہ مخلوقنا معلوم بھی ہوتی جندے مخلوقنا گنی مخلوقنا معلوم بھی کہ قابض ریاست کیستے بلوچانی گما ہوتی جندے سرزمین سرا ہوتی جندے لوگا نہیں تو کا چون چون سلوک کا مرچی منگوش نے دلے کا مبوج کا کہ پبلک کا اس کو صحیح بھی کی چیز ہوگا بوت کا نو گنتر ہوگا اور آواز چیز ہوتا جی میں نتوار سلامت